Kevin Levroni signature series black line anabolic iso weight tuna hianin kan thliro dona mami pani te hi 2 kg le 908 gram nia hi 1 kg tling lo dewa te zok hi nang chi chi a ma se te zok hi kan muang hianin chuanin hei tilai hianin enge limited edition ti ain ziaka hi limited edition ani wang ani a tin adanglam na pakhat chu hei asira hianin lo munga hi Kevin Levroni a intisek lai lem le barit choi lai lem te oma han en thuak chuanin hei hi ne alang ti pose chulum han en chen hian he dum tle in en printer mo em limited edition ani wang hian nal ponal big ani chunga le content ka chu in ang reng thawa se danglam na tlema zong pon lama hianin oma chuna kina pokan sei tura ngaila chuanin hei hi we isolate ani we isolate ani dan hi anabolic iso whey blend tin jega ta hianin iso whey blend ani na chan chu isolate whey isolate le whey hydrolyze mo isang nena in blend ani a primary source isolate ani chuan 85% protein ani chuan BCA hi 6000 mg ani hi chu 6 gram ani chu BCA wekat su tinani chuan 500 mg of DAA ani DAA hi D-aspartic acid ani hi testo booster chikhatani testo booster di chu mi pa ina kan testosterone level khami boost tu kha tina me nia kina testo booster de pon la review nga chu da chuna cheng jok kin kan la soi tura ngai la chuan helam pangai hianin han kal taila nutritional facts or supplement facts ho hi heta hian language pathum ina injia kani ta hi chuanin language pahni ina injia ka English le enge ka shelawa heta hianin English le language pahni dangin injia ka chanchu he product hi Kevin Levroni signature series hi Poland atangaron kalani European Union an siamani chuwang chuanin Poland ho tong ponan ziak in karinga da hianin which one is which hi ka chuang lo ke chuan hei han enta jelila serving size hi 1 scoop hi 30 gram mani 30 gram khan suwa somruk paruk achuak thaini chu 66 servings mo te chuanin fats le carbohydrates hi 30 gram hianin 0.8 ania 0.9 ani boka carbohydrates tlema khop me pani hianin chuan protein hi 25.5 gram boka chuan 25.5 gram 30 gram chuanin chelem lo khop me hi isolate ani boka te chuanin creatine monohydrate hi 3 gram oma chuan taurin hi 1 gram 1000 mg oma taurin hi sports athlete tana hey cardiovascular exercise tia ang tan te hianin atha Red Bull te le hey Monster in thin chuanin hetia te poina content hi ve taurin hi in le hunan ken lo in le en do en ve chinula chuan hen china kan se DAA kha D-aspartic acid kha testo booster anti kha ani chuan heta hianin amino acids profile ho oma BCA leucine isoleucine valine ti te po hai tel veka ti chuanin hei glutamic acid ti te hei content ho hi athakop mai amino acids profile po azapui zok lo khop mai ti chuanin he whey hi asir hi kan herzel chuan heta hianin chin khanin isolate kha kan soya isolate ani kan tia isolate kha hei
whey concentrate pa ngai tenen ain ang lo a chan chu isolate hi whey concentrate nena compare chuanin taksa kan inna kan kan pai lu che hian absorption te chak zo ka tin digestion te po pumpai te po anwam bi ka hei hi chu heta hen anwam tilanga digestion lai tak kha kan sei du na chan chu rate of digestion na ti hi whey protein isolate hi chu 1 hour to 2 hours digest hi all big tin ha ni chu tin chu absorption taksai na akal tur la in sem dar dana te po han absorption te kha chak zo ka ti chuan heta hianin mase hemia inject hit alien zo hen inject ve kher lo ta chuan recommended use ti hianin mix 1 scoop hi chu du dan in ati thea chan chu 30 gram hi voi khat su khani a chuanin 200 to 250 ml hi aron recommend dan ani ma se kan thu ni ha so in tu thu ni a 300 po ati the 400 po adu dal de chuanin atui kha ti tam nei tur nia du tak do chuanin tui kha ti tlem nei tur nia ha chu he bong te a mo tuya emo siam thei ani hi ti chuanin he te zo ka hianin in le taila he alien zo ka chana ve lawa te zo ka hian he Kevin's competitive history ti ni 91 atanga 2003 tlenga achievement ho an ron tar langa ta hian ni achievement nei thakop mai he ti chuanin heta hian then hey focus hi chiang thei lo deuh hleka longai dam ula lian zo wa hang ama manufactured in European Union tin jeka ta hian distributed by Poland ni ta hian arrange chianga USA po office an nei boka Hanover MD hianin chuanin chunglama hianin he official importer sticker oma official importer hi Elio International ani a barcode scan turom boka lian zo hi MRP chu sang sari zaro ani a chuan te zok chu sangli zali ani te zok ki tawra khop me ase gold standard te tenen ain ang gold standard te iPhone MRP a chuna to zok ani chu mase gold standard te hi sang thum la thum vera kan pek line MRP atanga sang thum la thum vera kan discount line hemi hi chu sang thum zani vilten kan zuar ni chu tuna chuan alien zok hi sanga le tlem in kan zuara sanga za thum atanga sanga za sari an la na zerin chu tiam bor ba chu kan zuar thina hi isolate whey ani a whey tha idu tan chonin he product hi chu ka recommend khop mai a tha ka review to chin hi tuna video kala siam tam bak lawa ka review to chin hi a tha vek enge hemi hi ka colony wangin lero kati na lampang ni lawa whey tha kati ho karon review ani ve meya chuanin menge clear to te pon rilruin lo siam thiam angaya hemi a product hi ka push wang leu bi karon review ni lovin whey tha ka nei karon review ve me cho tina ani